cha muka muthenyani wa umundi na indi mawala me mathanguni ma umundi ni mawo ma kumachati mawo masio muno na indi makoneti maandamano alama na atoiwe muthenyani wa iyo musieni wa Ilobi ithangwe the standard ya sia kila police na indi yeleti undu obiso mwa polisi unathie mundu mwe ulona tesa mask ngaliko musieni wa Ilobi lelo ni wa Moi Avenue na indi thangu ya The Daily Nation ya zeti anarchy yeleti undu goons kanambuli ile na thukuma na polisi inalikile ile na kuthenia NND na kuya NND pamwe na atandithia thangu ni ya the Daily Nation twasisia no kuona kwe maondo ana mawetetwe yambe ni goons unleash terror. Gangs armed with crude weapons wage war on peaceful protesters. Kana andamanyela mana emosini wa Ilobi muthenyani wa iyo manatwaisia maandamano kwanzia ya muo lakini mbole ilisio kwete ipanga na tupio na rungu na ende wesethea nisio thenia andamani alama twaisia maandamano shot by police bullet na ende ilani ngewalani na mina kokwalesia ni mundu mona tesa mask na indi athwa kwa bakubi ni obiso mwa polisi na indi ande na kukwata witi enda kwa surgery kana uthenzi na indi obiso suwa polisi yawetekana kana nune kiyombeni na nokotha kokotini business shutdown indi bewetekana kana mabiasala maingi ndini wa county ya kana musine muno na wa Ilobi ni mana vingiwe kumana na maandamano alama na atoiwe muthenyani wa iyo na indi cha kana Ojwang protest spread na indi kalikosia Kilifi, Kisumu na Mombasa ni kuna atuwe maandamano ni kenda kusukumesia munini wa inspector muna wa polisi Eliud Lagat atiyewe ya pandu ba kwamba kuungama na indi tuambia ni thangu ya the Standard ithangu ya mbe 1 year later traders struggle to rebuild after chaotic protest na indi mwini wa June kana mwini wa thanthatu mwakani mubitu ni kwethiwe na maandamano manene mamuika wa Gen Z na indi maliana na finance bill ya 2024 na ni kwethiwe kwe ondo maingi mpaka amamali mbunge ni indi biasala mbingi ni sia vingiwe na ndo ingi biasala sio iwe giwana eleti undu mutandithio mwa ngaliko sia kitengela watesa electronics kana siendo sia stima woye siendo sia mbe wangili maana 5 kana nusu milioni na endewe asia kana evingie musikwe binda yasa ni wakwatiwe ne depression kana ni wakwatiwe ni mesili ya maingi na ende tina ni wesio bingwa lakini biasala yake ndia bikabala ya evinda nesu bala aingema watakana kana ni makunekie muno kumana na maandamano suma mwika wa Gen Z thini wa mautandithia mo thangu ni isuni thangu ni akele ya gatatu no kuona maundu meke pathukani ule mekikite na mabisa meke pathukani no kuona NND masembete methwa ni maandamano su ma kuleana kana ma kusukumia Eliud Lagat atiyewe ya musini wa Ilobi no kuona mote mwejibibwa ni protesters kana ni andamani mote sio wete kana inaye ya goons kana mbulili ila ina mandhi utokuka kuka kusi ya maandamano alama na atoiwe na indi bisa yengi no kuona protesters kana andamani maibinga lelo wa Moi Avenue maende na kuandamana yulo wa kikuu cha Albert Ojwang bisa ni yengi no kuona amuika amwe alama wete kana ni mana nengeto mbesa nikenda makuerungu na ibanga na sindusike bathukanio nikenda kudisrupt kana kusia maandamano alama na atoiwe na indi bisa ningi no kuona goons kana mbole ili asuma kuaneta na mota ila sio wete kana nisio na mati ya town na indi no kuona mabisa ma polisi mekite mbene kana maikwata andamani meke bathukanio ndini wa maandamano suma muthenyani wa iyo ithangu ni ya kana Ojwang family state unleashes armed goons to beat protesters na ndi bewete kana protesters ano ni manaose twe kana manaose to ni silikali nondo ithangu ni ya the Standard ya sia kana Sakaja Johnson Sakaja ulani governor wa county Ilobi na Faruku Kibet ulani mutethesia wa Musumbe Dr. William Ruto
mewetekana kana ni mana wetie sindu sike bathukanio chumwani kibitu ila si kuona ni kana gunsisu ni si kwetwe na ndi bewetekana kana kindu cha ni banoneke muthanyani wa iyo alama gunsisu kana mbuli lisu yasia Sakaja tumelinda jiji hatuwaogopi wakuje sasa na ndi kiu nikimweka toa sindu ila si kuona ni kana asu kana mbuli lisu ni neti tonekenda sioke na ndi last week pekendo Johnson Sakaja nane ni engalikosia Rift Valley anaisie last week they caught me unaware, let them come back, let them try again, we will protect the capital city. Nane ya kuengalikosia Turbo uwasin gisho yase kana chumani kibitu andamani manoki atesi na ende chumani ki moke ingi na ni mo protect kana ni mo so vya musi mune wa ilobi na keolongi ni Farouk Kibet na they say they have started a holiday to ban Nairobi. They will they ban the country when we are around? What protest allows burning down the people's protests? Na ende usunu one ni wa Farouk Kibet kwa na thangua the Standard ulo kwa ni kana maandamano akanambuli lisu ni nabangitwe. Tusonga nambe hawker shot as goons infiltrate protests in the city. Na ende thangua eleti ondo mundu mona tesa mask huyamu avenue unatesa mask nikenda kusiya ando alame kuandamana tia gasila mekwekiwa na ende obisomwe wa amwadha chongo na ende edwaya ali maututi ya hospitali ande na kuitwa na ende wetekana kana no kukwata udhenzi Kenyatta National Hospital. Tuzonga nambe idhangune athandatu how police have turned cells into death traps for leaders enemies. Kana undu mawabisa mapolisi mande na kweki undu mawabisa mapolisi mande na kwekithia kana amaitha ma atongoi ni mathenua na angekuwa wantheni wa isesene sia mawabisa mapolisi. Governor George Natembeya regional commander wa Rift Valley na ende niweletie ngewa aba ya muyumbe ukwetwa Emurwa Dikir wa bandu beta wa Emurwa Dikir eta wa Johana Ngeno na ende wetekana kana bebinda yemwe wa betangie roadblock ya kuya Mau Forest na ende ekiwambeni na ekiwambeni atwakiseseni cha polisi na atwakiseseni cha polisi andu anene ma plantika na mekia andu amwe ndini wakiseseki cha polisi nikenda moneke tamekitwa mbeni na makosa mekibathukanio indi mekitwe bau nikenda indi wisethia ni mathenia muyumbe usu na pia ni mamubucha na indi George Natembeya akulia nikenda kiuki keke na ewa kana uneni usu kana instructions isu inenganetwe kana directive isu inenganetwe kuma yulo na ende Asia kana kiucheke kana ukuta press conference kana no kweta nombasi ya unaicha mavoni kenda matabie na ende aima expose kana imomeli alame kwikasindu isu na obisola watabu ase wenda tona leo tona kwekane kwetha kendo kiuki bange to kuma yulo na itina Natembeya ni ma tesisie kana maasia kana kisese kiucha polisi nikiobithokewa ni atei mamu yumbe na ende kumabu ni wathami yo kisese nikingi cha polisi nikenda kumusiania na kendo kiu lakini kuona ni undu ando meki wambeni alamni amaitha ma atongoi ana makwatie kwetha maithenua maithene we iseseni cia polisi Natembeya aiwete kiko cha mituki cha Albert Ojwang ulokwa seke kanake kana nati wone thayu ethwa anabindithiwe na ethwa ena mondu meke bathukanio ala unakiwe na indi mondu asu ntui kwatia ni maundu mai matona kana mailete kuthinikiwa na indi undu ndindi nyoro nane ni muthenyani wa iyo maobisa kana tongoi kwetikila ku correctiwa kula mathi undu batailite na indi kiuki thala tusonga nambe thangu ni amonza officers sued for killing protester to remain
in cell na indi na mwini wa thanthatu matuku kenda kuya Nakuru bewetekana kana be maobisa meke bathukanio ala masikatiwe kumuwa protester kana kumuwa umwe kati wa andamani na ni masiwe mewetekana kana ni mailete kwenda na kusiwa ukunekili uitwaiwa na pe Sergeant Nikasio Njue na makopro ange meke bathukanio na measia ti guilty kana measia mayena mabitio nende mewetekana kana nimekwende ne bakulilwe nikenda maende na kusiwa kwa methena 14 nikenda ukunikili wende na kutwaiwe thangu nino ya the Daily Nation the Standard thangu ni anana is the president in charge or he's being held captive by government allies nende kana Musumbe Dr. William Ruto ni wotongo etie kana na make maba kube ni mo mamutekete nyara ukesethia ni mekwika maundu meke bathukanio matomo konia na ndi kiko chambe kinengano kila cha Lagati bewote kana Musumbe Ruto ndananengana directive ndananena anetelile Lagati oke ku resign ibindani akana oke ku step aside kana kwamba kungama we ibindani yake ewe ka ibindani su yabika atokulwa ne mundu na indi bewote kana ndo meke bathukanio alama thengi we bakube ni Musumbe Dr. William Ruto ni mekwetha mayeka sendu sike bathukanio mata mukuletie kila kende na kwananga image yake kana sula wake kwa mwene ndi maundu meke bathukanio ta kuwa kwa andu ala meke wambini na maofisa ma polisi kunewa directives ya kuadha na kuwa protesters kana andamani bewete kana indi ala mathengesi bakube nake ni matona kwithwa mande na kosa mande na kunenga na directives mo ene na indi basi we mwini wa kana matuko mnathandatu Dr. William Ruto aisewe timu ndo andoka na akili yake sawa matuko 14 Ruto asia ni wewe in charge kana ni ongamie serikali matuko 18 mwini wa Mwanza na August itukuyimwe kana mwana netu kumwa kana ngili miongole na itatu Musumbe Dr. William Ruto ni weye ma CS kana ma minister na ma PS kana andikia nene kana mayesi sindusi mayesi kila mandesi mayesi kila kende ya andini wa mebia ila mongamie July mwaka wa 2024 Ruto ni wa QCA kana weta kana ma CS kana ma minister nimekuona nia kutumia mbesa mbingi kana kwetha na mbesa mbingi kwa mitandao nitakuona ni saanga alisia mbesa mbingi na indi July 24 Musumbe Dr. William Ruto ni watungie nusu ya minister ala wa mineto mabetanga kibelani na June 2025 tongo ima ODM ni mande na kuthreaten kana kutese kwebetanga serikali ni kumana na kiku cha Albert Ojwang na indi keu nicho kiwetekana itaki kuona nyakana Musumbe Dr. William Ruto pe andu wa maite bakube nake na indi ndekwenda kumasia na ndwasu maende na kwithwa maika mandu meke bathukanio alama tema seo na alama ende na kumwanangia isiitwa ithangu ni kenda ya si andu atatu alama chaji to kana mazikati kwa muyumbe wa Kasipul Charles Ongondo mewetekana kana ni maisie maina mabitio kana ma plead not guilty na indi kumabume mewetekana kana ni mekwende mekulwa maende na kusiwa nondo wa unene wa kesi la mekiwe na metwikana kana if convicted kana mamino kwatekana na mabitio ni matona kukwata death penalty kana ni matona kusikatewa kiku ndi ithanguni ya ino ya the Standard ngawa ya muthela ngunengelele court to decide on bench for Omtata death case na ndi ukio Omtata Senator Abusia na ngine matote kwani kusia Musumbe Dr. William Ruto kwende na kukopa mbesa unokuma ndesianza na ndi bigotekana kana Kenya ni kwa betembesa mbingi na utumiwa sio timu sio na ndi Central Bank of Kenya CBK ni mweka tuwa alama osonge kwani su na ndi ukio Omtata na Central Bank of Kenya ni makule tini kende kwani su edhukiwe ni bench kana
ni majaji kauta nikanende wesethia ni atua niki undu je wetekana kana ye na maundu meke bathukania la matono bendwa ukwati wa nthi ba Kenya na undu ilovia iboya wana undu ilovia tumekana maundu meke bathukanio ma meo ila igavaniete kana la yungamite utumi wa ilovia isu ni thangu ya The Standard aende twimini thangu ya The Daily Nation mavo maingi alameva ni alameve me nengeto utwe thangu ya The Standard na indi troubling ties between police and goons na indi bewete kana goons kana mbuleli ninoneka sinengane directive kana sinengane sita vya maobisa ma polisi ndo mekweka makasia ikisia andamania ya tear gas na maobisa ma polisi imekisia tear gas umwe kati wa magoons yano asia manosiwe manewa kana moko kusovea mautande vyane kenda maikana ngwe ayasia kana ndenese kana moko kukitana na andamani lakini aseno nese kana uyono ni riski na ende ona awo sa nikwithwa unaina mbesa nzio thangu ni akatatu vendor shot in CBD hangs on for dear life na indi na kwelesenge wesu ya mutandithia wa mask ulona athiwe ne obisa umwe wa polisi na indi thangu ni akana traders in Nairobi CBD close business early fearing looting na indi akana atandithia ne manabingie muthenya ni wayo ne manabingie mautandithia mo maikia koywa kwa sindu sio ni goons na ile bewete kana pe mutandithi omwe kana be musungi omwe wa utandithi wa kota computer unoni goons mo kana mbulilisu mo ka malika mambe yako ya computer athieta maobisa ma polisi mo ka mamasi ya na mathi mbulilisu ingesialika na sio ya computer ile inatialite na indi ithanguni akatano ni kuelesia kana andamaniana ne mana akwatiwe ne maobisa ma polisi Mombasa maendena kuandamana maisukume ya kwebetanga kibelani kwa Eliud Lagat na IC kato kumana na kikuu cha Eliud Lagat na indi andamani mana andamane ya kikuu cha kumana na kikuu cha Albert Ojwang tisha Eliud Lagat ni munini wa inspector munene wa polisi ulokwendekana atiyewea na indi ni kindu cha kusanisia nundu maobisa andamana kumana na kikuu cha Albert Ojwang na indi ndene wa andamano umwe ayathwa ni polisi ayathwa mutwe ni polisi kindu kila kinai kitona kutuma atiwa ni thayo ndi musesia ngewa ya muthia ilangu nengelelia ndene wa ithangu ino ya The Daily Nation na ngewa muthia ndene okunikilwa mathangu ni ya Musumbi Dr. William Ruto ithangu ni ye kumi ya Mount Kenya rebellion is scaring Ruto's loyalists about polls na ndi ngeweno ya sia kanabe andu mena mati ya Musumbi Dr. William Ruto mendene wa kambi yake lakini ni mokia nimekwenda kwebetanga kambi ya Musumbi Dr. William Ruto nundu masia rebellion kana kulewa kwa Musumbi Dr. William Ruto ni kwende na kwingi pamuno na maendelea na kuikala na Musumbi Dr. William Ruto ni mato na kulea kusakuwa yingi mwakani wa 2017 kuni maendelea oswania mebetangane na Musumbi Dr. William Ruto nikenda maikabaluke na kethwa Kenya ingi methwa mateku mwenda na indi muthia wo kunikili wa mathangu kilunguni cha amuka muthenyani wa umunthi kilunguni kila kingi no kwithiana na Robert Mutuku munene mundu meke bathukanio ma uimi twithiana ingi kwendani kwa mwe